Ayo, Bu. Oh, namanya tuh. Satu dua tiga, kawan-kawan seluruhnya masuk ke dalam ya, jangan buat macet seluruhnya kawan-kawan motor ini parkir ini masuk ke dalam, jangan buat macet Mobil itu lah udah tadi. Aduh, lepas. Dapat apa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sini. Ngomong, jangan dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Masuk dalam peti, Be. Masuk dalam peti, masuk dalam peti. Menarik ini ya. Tarik ke sana, tarik ke sana. Tali sudah siap. Angkat keranda. Bareng. Balik tuh, balik. Tunggu, sini. Itu. Ini sih kok ada yang narik ya. Kalau ada diangkat ini tarik. Tarik ke sana ya. Tarik ke belakang. Itu nyoba ya. Iya, baik. Terpalnya ditinggal. Perlu jangan cuma itu, pelunya macam ini sama gitu. Tak bisa dikit itu uang banyak itu berat itu. Tak bisa uang 3 tak bisa. Wong 4. Jai, Barok. Tak usah Barok, berat itu Barok. Angkatlah, tap. Tap, tengah tap. Angkat ini tap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bantu dulu dapur. Bantu dulu. Angkat tahan. Tap, awas tap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Disambut yang di sini disambut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanan. Miring kanan. Miring kanan. Terus mundur ke angkat, mundur. Nah, sip. Sekali lagi sampai ke tengah tengkurap. Nah, ganjel pakai batu itu nah. Ganjel pakai batu. Ganjel pakai batu, lepas galau tali-talinya. Tanah kan jadi. Tanah bulat itu nah. Tanah bulat itu nak ganjelin. Itu nah bulat itu. Buka dulu talinya, lepasnya. Lepas galau talinya. Talinya jangan lupa. Tinggal kalau roda dalam itu talinya. Dengkul, ujung kaki, di tanah. Iya. Kirim ke depan tap. Taruh di hidungnya tap. Cium ke ini. Ini lagi. Cium ini yang ganjel. Tanah lagi banyak. Ciumkan di hidungnya. Ini yang punya itu. Hanya hidung. Jempol. Dengkul. Sentuh tanah mata kakinya tak kayak buka tap, pocongnya tap. Tali-talinya lepas kalau ya. Tap. Lepas kalau tali. Di dalam. Barok. Jangan banyak-banyak Kak. Ini kita beres. Rob. Barok, Prin. Rob. Azan ke Rob. Barok, Pak. Yang paling dekat Barok. Azan. Nah, sudah, bener sudah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا حول ولا قوة حي إلا على بالله الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي بالله على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيها Komat langsung. selamat jalan kawan لا إله إلا الله sampai أشهد ketemu أن di hari محمدا halal. رسول الله حي على الصلاة حي Yang على selalu akan kami kenal. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Semoga anda الله Mustafa أكبر لا إله إلا الله Allah Akbar اللهم صل على سيدنا Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. tahan talinya tahan tali yang satu pelan seimbang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma ala rasulillah Allahumma sholli ala sallim alaihi tarik lagi yang sebelah kanan selamat jalan kawan. Cik awas na becik ano, becik tanahnya. Awas na becik kan. Speaker lo itu speaker. bintang yang besar maupun yang kecil. Namun jika tidak bisa mengikhlaskan, kami harapkan kehadirannya untuk berijab kabul melunasi hutang piutang ataupun sangkutan kepada ahli warisnya. Karena sesungguhnya hutang piutang ini harus diselesaikan sehingga tidak menjadi ganjalan, tidak menjadi sangkutan almarhum di yaumil hisab kelak. Dan kami juga mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, teman dekatnya untuk dapat menghadiri takjiah 3 malam berturut-turut ba'da isya di rumah duka. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan sebelum kita meninggalkan almarhum di pekuburan Sungai Selayur ini. Marilah kita menghadirkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kebaikan almarhum
dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diselamatkan dari azab kuburnya dan Amin. diselamatkan dari siksa neraka, Amin. serta ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Adinda Edo Rama Saputra bin Teddy Sugito ini adalah orang baik. Semoga almarhum dapat tenang dan kita semua dapat dipertemukan oleh almarhum di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bagi keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ila hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila safa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'an lillahi bikramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح المرحوم Edo Rama Saputra bin Teddy Sugito liman ijtama'na huna bisababih بأن الله يغفر له ويرحمه ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ المجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ الأمر قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وجيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. خصوصا أرواح المرحوم Edo Rama Saputra bin Teddy Sugito يا أرحم الراحمين. اللهم حول علينا في شكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وكرمة الفاتحة يا فرز الحم يا كشف الغام يا من لعباده ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم من كل بلاء في الدنيا بعذاب الآخرة وسر الدنيا وسر الآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pemurah lagi maha bijaksana. Pada hari ini kami menyaksikan kebesaran-Mu ya Allah atas berpulangnya saudara kami Edo Rama Saputra bin Teddy Sugito. Ya Allah,
bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosanya ya Allah. Terima seluruh amal ibadah yang almarhum kerjakan semasa hidupnya ya Allah. Berikan kelapangan, keterangan di dalam kubur ya Allah. Meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah dan ditempatkan di tempat yang baik yaitu ya Allah tempat surgamu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon, meminta, memanjatkan doa. Hanya kepadamu kami bersujud dan menyembah ya Allah. Kabulkan ijabah doa kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi yasir wa la tu'sir bitamim bil khairi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidina